Hai menaze ting choma I zaiklum ia wang riamenen mai ka pekeu ziskui ting kum chang na jang kai zemingeu ri mai ting chwa kidere insa aulia gara dali Jammu and Kashmir Pahalgam ge kaklebe pad balam gene India manai Pakistan kadai maka ge musui kahrebe kaklebe ze hubi bi didlei poligum ze India mana Jammu and Kashmir Pahalgam ge kaklebe pad balam gene Pakistan kadai ge bom kadi be missiles rame hanam kyang na bam rame ncheze bam skui ge missiles nkai je sruk kap kai dele ze ka chudele zai chigena hanam kya spy me zene public civilians me mina hai regum chai dele ja chu zagi kimedu ka hazam nei je sali hanam changna spy me chai brun namak je puni ki bom ramdu chai le je sali zane India mane Pakistan kade ge hanam changna bam men cha je operation te rahange operation ji hangidu sindur achejan takai le jai operation ji sindur je Indiaramgu pe prime minister Narendra Modi nen takai dele je sali zane Indiaramgu union home minister Amit Shah ne saja Pakistan kade ge hanam kya bam men se India mane kangi bze paka Jammu and Kashmir Pahalgam ge kaklebe pet bze kakholi je ka chudle Pakistan me je nse je kangi ko mali ka gane hanam kyang na spy me je le je ka chudle je India mane poligum je Pakistan me spy me bam rame je city kuiki gadi bram ga bom to gai mali ka gane hanam kya bam be target ne nse je bom je to gai dile je India ram go defense minister Rajnath Singh ne sa je operation India mane nakate bize loi magrele jeka chudle ten do ta zela rele je sali je Pakistan kade gu prime minister pe Shehbaz Sharif ne Pakistan kade gen ting rahange red alert jidu declare to gan dele jeka chudle chirun mak je Pakistan army spy marames du hreje kaksing rahange rangale poligum je hreje India me je kaksing go chulus du ndai blog ne kakpat gu me chimale jeka chudle jane Pakistan kade nam kya bam rame bam skui ge India mane nchaje kangi bezate ti besumai ting chosun nchat ket pi agom bi higale zaga chudile zai chapau chai mai ge Pakistan army spy mane Jammu and Kashmir Pakistan je hanam right bam border district ge gimi khabza public me pere ge bom gadi brame thogaile zaga chudile kaklei be pet begine Jammu and Kashmir ge border district ge mina hangkreming you civilians me chaidi za hanghim re pere me ka jamdale zaga chuli zanete be summa ge Indian airspace kam siara hange goodbe Pampor town Pulwama district Jammu and Kashmir ge na Indian army spy mene Pakistan mene te be China mugu JF-17 fighter jet Hreini limbung je pepere kabe air defense system ne kapkeu je kam siani dele zaichige kakrei me pilot min hangna je du nimni le je sali zaipaka ge sindur operation te bige Pakistan mene India mugu Hreini limbung fighter jet kachum kapkeu je kam siani le kache blam za a pling mak le je kache dele zane Pakistan menai Nepal kadai me je hanam right bam India ram state bana union territories kreuge pnui sui te me chief minister chief secretary and police chief mze India ram go union home minister Amit Shah ne te dib summa ge ngolu je meeting ro kadibe ku hu bang wote dele je du ka chudele momak je Pakistan mene ngi gud bege ting je bamchil rahange zaina aiga nui hai mana chikor hange kanang be Pakistan kadai mze nam harai te sing be India ram ge state madai za union territory ket lamui state ram je Jammu and Kashmir Punjab Rajasthan jane Gujarat le za union territory je Ladakh le za India manai Pakistan me kaga nam harai border je plane kilometer changchum je haichum je nkai je ka chumla le je ka chudli jane press conference bam hige government ne sa je Pakistan de ge na nam kya spy ram ram rai ka gu je India ram ge tingkum kreu lungge anugum me civilians mina haichum je hangling perim je de cha chang je haide set perim je de hezam gali je chuli je chirumak je India ram kraime security forces spy mina high program du de cha changle je ka chudle pose ge na government India mane Pakistan ge de Pakistan government me je kangi pe mag je ka gane hanam kyang na spy me je ncha je kangi le je ka chudle jane India ram go ministry of defense ne sa je Pakistan mane Indian military bam
bam kreuze sruk Awantipura Srinagar Jammu Pathankot Amritsar Kapurthala Jalandhar Ludhiana Adampur Bathinda Chandigarh Nal Palodi Zai Uttar Lai Banai Buzgya Tawin Siar Hangya Missile Zene Drone Rama Kapkai Dele Zakachu Dele Kagane India Mugu Ikak Sangba Integrated Counter UAS Grid and Air Defense System Ne Kamsia Toni Le Zakachuli Zai Jammu and Kashmir Pahalgam Gya Kaklebe Pedblam Genen Ka India Manai Pakistan Makagaza Kaleu Sangdi Dele Pakistan Me India Mze Pnuruna Ngi Gudra Hangya Pakistan Kadeze Lung Hareuza Galaxia Kak Sangba bam changbzegene hingbi dele exposegene China manai Turkey meze ngar hangya kide kanudele zakachudele kagane Pakistan meze ngara bigene China ma ten bia dele bezdu sevdele momagze Pakistan manai India ma kaga hreig dibe war te chura hangya changle designa United States France and Israel ma India meze sabgu singule ze du kachudele gderege klaki langbe Elon Musk ne du saze Pakistan manai India me hreig dibe war Tedina India meze internet tanen ra hangya bugo Starlink ne peigule ze du kachudeli zane Pakistan me pnure ne pnuize sahle ze Israel kadege Iran mene missiles giki haina pere kapkai bige ze Israel kadege ngaike ze pokpet ba ket kanaru ne kagana Israel mugu air defense system ne giki a kam sialu le kagana Pakistan kadege India mene missiles kaise sro kapkai bidu Pakistan me kadu kam sialak ze Pakistan me India meze reite rahangye hunglei zakachudele kagane Pakistan kadegadu gderege bom dize pranchi langbe nuclear lalei posegene Pakistan mena India meze nuclear kapkai rahangyedu kagadunglei zedu kachudele zanenznai bamagedu Pakistan kadegene Pakistan mugu reine limbung F-16 fighter jet India ramge Jammu airport ne limbe de saubam kam sera hangge limpet beze Indian Armed Forces paimena kaptyuni leize Ministry of Defense ne sali zai Pakistan manai India ma kagaze reik dibe chu dodui bigdu bamdi dele Pakistan kadege India mane kangi blamge ze Pakistan mane saze pnuidu kakdai singulei ze kachudele pozigine Pakistan kadei mze hanam right bamge state lungmarun magza India ramge bamle ne haimena ting kam rahangge du nangdi dele Zana Assam Dima Haso district gena anui Zeme mina hangna mpe mi hangket zene mpui mi hangket Dr. Kelam lungbe dai me benai Dr. Lehe ileria me Dr. hangge kaktebe MBBS ze kampelu dele ze gatudele Dr. Kelam lungbe dai me ze nchuri lok logenele zene Dr. Lehe ileria me ze baladan longma logenele Zane Manipur Tobal district ge simte tade dolakbe lui tebe zome mina hangna za Manipur police pai mena nimdele zakachudele Zane Assam University Silchar AUS go authorities ne Assam University ge gathelia beta tebe assistant professor bzi Ajit Kumar Zenaze patabam ge ne hze rex queen hangge suspended ton delay zakachudele lesina me mpui mi mina hang chumme boze hazai sia begene dekakle blam gene Zana anui Zimram Laisong ge lesina merman ta kaharobe Laisong inter school sport meet hanai kum tingkum changna jeng kaise mingeu guze pe bam NLZSU Centerfield Laisong genen znai kapekeu hazi diset ba mai ge bam chu dele zaka chu dele zaka pekeu hazi kreuria bamguli jesale ai po Laisong inter school sport meet hanai kum tingkum changna jeng kaise mingeu gu bam rahangel kai bize Laisong student union ne la kai le jesale Zana haflong Assam Pamen Nursery ge makyak lamge ze ningmo bidi lodele Pamen Nursery ge makyak ngorab ze nta na ngorab magze ningnui lui gai design ningnui bamra me ningnui kilame pemi nangnu go charang kang tora hange nang magze pnuina pungwang changai gule ze ka chudele ningnui lui gai design makyak ze ningnui ki pungwang changrab ze nta ne Assam Manipur Nagaland pemi pe magze pungwang bemi nang magze pungwang changai gule ze ka chugule ze makyak ramle ne zangogu zaimiramugu sona pemidu sebi zangogu le zakatudele Aigena na mic pekeu zik squeating kum tana jang khaije mingeu rimai ting cho kedere insa paulia baza loigai radale pegai zain kingai ni mele ne je todle hai mena zaklum